is a woman. Nkuko mubibona uyu ni umugore. These are her breasts. Aya ni amabere ye. Ibi neza nibyo mwarimu w'ikare yamusabaga. Yamubwiye ngo ugomba kubyerekana unabisobanura unabivuga. Wibuka ikintu yatsinzweho. Biological function in child rearing. Icyambere murabizi amabere nayo konsa umwana akanayaryama agafata agahezo. Wumve? Bo ingano n'imiterere y'amabere ishobora guhinduka. Ariko umubare wo uhora ari umwe. Ni rimwe kabiri. Ni amabere abiri ntawe ugira 3 cyangwa rimwe. Buritse sinkomeze mbereke. Abanyeshuri bagiramo ubwo bagiye kuduha show. Mwarimu agarutse hano. Bano bari mu biki? Mwarimu arumirwa mana yanjye ndapfuye ibi niki? Ureka ntago ndabaha show. Who wants me to go on? Ninde ushaka ko nkomeza? Bose barazamura. Dukomeze show. I want to do this, but it's part of the assignment. Bon ibingano ntago nashaka kubikora ariko na assignment bampaye. Homework. Izi ngizi bazita ovaries cyangwa se ovary. Ni imirera ntanga mu Kinyarwanda. Intanga ngore niho ziba. Arimo aragenda ashushanya bereka. Mana yanjye uyu mwana ari mu biki? That's where the eggs are. Eggs. Hano abarimo amagi menshi. Ubwo nyine kandi koko nibyo. It's very on fallopian tube, which swings. Hakuno rero